Kvasac zimi čuva kosu. Hladno vrijeme može oštetiti kosu pošto je vjetar i niske temperature mogu isušiti i potaknuti opadanje. Zbog toga je treba njegovati prirodnim proizvodima kao što je recimo maska od kvasca. Kašičicu meda ili šećera rastvorite u toplom mlijeku, a potom dodajte 20 grama svježeg kvasca ili kašičicu suhe germe. Ostavite masku 20 minuta na toplom mjestu da naraste, a potom je nanesite na čistu, vlažnu kosu od korijena prema vrhovima. Umotajte je najlonskom kesom i peškirom kako bi hranljivi sastojci prodrli u korijen dlake. Maska treba stajati najmanje sat vremena, a zatim je isperite mlakom vodom. Stavite malo balzama i opet isperite. Masku nanosite jednom nedeljno. Ukoliko vam kosa mnogo opada, tretman ponavljajte svaka 3 dana.